Yes, ndabasuje ndabifuriza amahoro y'Imana kakomeza kubana namwe. Hano turi kuri Nyanza Stadium yakubise yuzuye, hejuru abantu bicaye, hasi huzuye ntago wabona hano hagarara. Ne equipe ya Sport igiye gukina na Gasogi United, uwo bita Emi agiye kugenda bereka 11 bagiye kubanzamo ngabariya bari harahirya gatoya. Muramubona bita Bigirimana Abete Cinca Maestro, umuhungu w'umukongomani rwose ariko murundi uzi umupira mwinshi cyane. Muramubona uwo ni Kabange rwose agenda amanuka gake gake. Murabona abahungu barimo ba Serumogo ari Omar, muramubona uwo bita Richard, murabona barimo baragenda bajongera kabaro. Rero nabaciramo 11 bagiye kubanzamo nkuko mubabona harahirya. Nababwira ko nka Axe Central irabirimo Kabange no bita Emery Bayisenge ndetse na Fabrice. Nababwira ko Croix y'iburyo irabiriho Serumogo ari Omar, iyibumoso icaho Musore Prince. Noneho Mediane ugahita ukinisha abarundi babiri, uwo bita Bigirimana Bed no bita Ndayishimiye Shari, bari kumwe nta kibazo na gitoya gihari. Noneho bita Shadrack Bing Bero ari imbere, ari kumwe no bita Rivaldo. Noneho Sefu akasa ankukina nk'umurekiperateri. Noneho imbere hari babiri, hari uwo bita Bigirimana Bed asa nk'ari ukina 10. Noneho Richard akina box to box. Noneho bakataka ari babiri, uwo bita Bing Bero no bita Rivaldo ari bo bataka babiri. Ubwo murabyumva Bing Bero arabari ku 9. Noneho uwo bita Rivaldo noneho we akina nk'umu second striker. Uyu no muzamu wa equipe ya Rayon Sport, muramubona rwose nta kibazo na gito gihari. Noneho uwo bita Emi yamfasha akabereka abakinnyi bari hirya rwose mo baragenda bakora kantu kuri baro gake gake. Bana n'abasimbura bari epfo murababona abayobowe nawo bita Mohamed Cheri, muramubona rwose nta kibazo na gito gihari. Abakinnyi barimo ba Pascal murababona barimo bazizi Basane ba Adama Bagayego, murabona ba Asana na Innocent nabo nta kibazo na gito rwose gihari. Abakinnyi bose bara 11 bagiye kubanzamo bona babanyuriyemo. Nabwiye ko mwizamu no bita Idrissa Kuyate, noneho kabiri rabicaho bita Serumogo Aromar, gatatu ubwo ni wing back yose nka kwa kundi Ente Demira ikina. Reka uwo bita Emi agenda bashyiraho murababona. Noneho ngende mbabwira noneho nta kibazo gito na gihari rwose. Mwizamu ni Idrissa Kuyate, noneho kabiri uruhande rumwe rw'uburyo nkuko Inter ikina Denzo Dumfries, ubwo ndahita mugira uwo bita Serumogo ari Omar. Uruhande rumwe rw'imoso nkuko Federico Di Marco akina ni uwo bita Musore Prince. Impamvu nyemfashe Inter nuko ariyo abantu baheruka kureba kuri finale ya Champions League, ariyo ikina iyo system rwose. Axe Central irabikina mo bita Fabrice akina uruhande rw'imoso nkuko Baston ahana akina hengamiye. Noneho rw'iburyo rukinaho uwo bita Kabange muri Axe ya batatu. Noneho uwo bita Emery Bayisenge ari hagati yabo ari marababwira atabemo woho F nawe ruguru mwese mu bikontrole neza. Noneho imbere yabo umuntu wabukina nka Kani Koronoguru no muvandimwe bita Niyonzima Olivier Sefa akina 6. Noneho bita Richard akina 8 nka Nicola Barera azunguza nka Vanderateri. Noneho ari kumwe n'uwo bita umuvandimwe Bigirimana Bedi nkuko Henrik Mkhitaryan baba bameze. Noneho imbere ni babiri, umuvandimwe Shadrack Bing Bero araba yataka. Noneho ubwo we na mufata nk'ari we Marcus Thuram. Noneho second striker akabari Rivaldo araba barimo baragenda rwose. Urano umutoza wa equipe ya Sport arimo aragenda bakoresha wa map rwose. Nta kibazo na gito ajya mwita Bonga Lebitsa. Muramubona n'abatoza bibungirije, n'abatoza batatu bari gutoza abakinnyi 11. Ko nakomba mbona aragashya ngewe toza batatu bari gutoza abakinnyi 11 birakomeye hano. Ubwo rero hariya ni Gasogi nayo murayibona nta kibazo na gito gihari. Emi agenda bibereka gake gake nta kibazo na gito gihari. Ubwo abona abakinnyi 11 bagiye kubanzamo ni Rayon Week bahereye Nyanza, turi kumuganira ku itariki ya mbere, baragira Ingoma baragira Ubavu, byose nta kibazo na gito gihari. Ubwo ibindi ni muri match tujye na highlight zose nta kibazo na gito gihari. Ngewe ndi Byiringiro Gasana Neriva, naho kuri kamera hari umuvandimwe Emi rwose agenda akontrola ibintu.